Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda. Turi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere ku 2023. Njye Jean de Dieu Kanijabo n'umwanya tubagezaho ya gahunda yamwe mu makuru yavuzwe mu binyamakuru n'itangazamakuru uyu munsi. Turaza kwibanda cyane ku rupfu rw'umunyamakuru ntwari J.Williams rwavugishije benshi. Turebe uyu yari muntu ki. Ariko Aimable Nkuranga yarekuwe mugenzi we bagira komeza gufungwa. General Muhozi Kainerugaba we yongeye kwikoma abanyakenya avuga ko bamukubise mu myaka 40 ishize. Muri Gabon Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yapfuye ari mu nama y'abaminisitiri. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai. Kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeyo icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko yishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Ikaze muri aya makuru arambuye duhere kuri Pastor Nkuranga Aimable hoza ari umuyobozi nshingwabikorwa w'ihuriro ry'ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda ukurikiranywe ibyaha by'ubwambuzi mu bucuruzi bw'amafaranga binyuze mu ikoranabuhanga cryptocurrency. Urukiko rwategetse ko arekurwa by'agateganyo. Ikinyamakuru Primo akadomo rwacyanditse ko Aimable Nkuranga na mugenzi we bagire Eugene bakurikiranywe kwihesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya, icyaha cyo kuvunja amafaranga binyuranyije n'amategeko n'icyaha cy'iza ndonke. N'ubwambuzi bivugwa ko bwakorewe abaturage babarirwa muri 260 mu bice bitandukanye by'u Rwanda bagiye bakangurirwa gushora amafaranga muri ubu bucuruzi, ariko byagera nyuma ikoranabuhanga rikifunga bakabura intama n'ibyuma kuko batigeze bahabwa amafaranga bashoye ndetse n'inyungu bizezwaga. Nyuma yo gusuzuma impamvu zikomeye ku ruhande rw'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, uru rukiko rwagaragaje ko nta mpamvu zikomeye zituma bakomeza kuburana bafunzwe. Urukiko rwategetse ko Nkuranga Aimable afungurwa by'agateganyo. Iki cyemezo kikimara gusoma bagire we, urukiko rwemeje ko akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi dore ko ari nawe wari uhagarariye Bitcoin, rutegeka ko akomeza kuburana afunzwe. General Muhozi Kainerugaba yongeye kwikoma abanyakenya avuga ko bamukubise mu myaka 40 ishize. General Muhozi Kainerugaba yongeye kwadukana amagambo asharira abwira abaturage bo mu gihugu cy'abaturanyi cya Kenya ndetse abashinja kumukubita ahagana mu 1980 bamuziza ko ari umuhungu wa Perezida Museveni. Uyu muhungu wa Perezida yongeyeho ko abanyakenya bagomba kumusaba imbabazi kuko bamuhohoteye bakamukubita ubwo bari mu buhungiro. Mu butumwa bugufi yashyize ku rukuta rwe rwa Twitter yagize ati abaturage bamwe bo muri Kenya baradutinya kuko bazi ko igisirikare cyacu gikomeye kurusha icyabo. Byongeye kandi igisirikare cyacu cyafata umujyi wa Nairobi mu gihe kingana n'icyumweru kimwe gusa. Aya magambo aje nyuma y'amagambo uyu muhungu wa Perezida Museveni yari yarigeze gutangaza agateza agatotsi hagati y'ibihugu byombi, ndetse n'ibintu byatumye Perezida Museveni asaba imbabazi igihugu cya Kenya kubera aya magambo y'umuhungu. Amaze iminota 17 yonyine amaze kwandika ubwo butumwa, General Muhozi Kainerugaba yongeye arandika ati abanyakenya bigira nk'aho ari inshuti magara za papa uyu munsi, nyamara bakirengagiza ko bankubitaga mu myaka 40 ishize ubwo twari mu buhungiro. Uyu muhungu wa Perezida wa Uganda azwiho kuvuga amagambo yose uko yiyumva muri ako kanya, ndetse rimwe na rimwe nta gushungura kuko mwabakakaye cyane. Ubwo aheruka kuvuga amagambo akomeye kuri Kenya, isi yahise amukura ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, ariko azamurwa mu mapeti. Muri Gabon Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yapfuye agiye mu nama y'abaminisitiri. Michel Musa Adamo wari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yapfuye kuri uyu wa gatanu nyuma yo guhagarara k'umutima ubwo yari mu nama y'abaminisitiri. Uyu mugabo w'imyaka 62 y'amavuko, ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko ari umwe mu bayobozi bari inshuti z'akadasohoka za Perezida Ali Bongo Ondimba. Michel Musa Adamo bivuga ko yitabiriye inama y'abaminisitiri agaragara nk'unaniwe cyane, biba ngombwa ko baba bamushyize mu cyumba cyihariye mu gihe inama yari itaratangira. Abaganga bo mu biro bya Perezida nibo bahise bamwitaho, nyuma bikomeye bamujyana ku bitaro bya gisirikare mu murwa mukuru Libreville. Byatangajwe ko yashizemo umwuka hagana saa 6 z'amanywa ku isaha yo muri Gabon. Michel Musa Adamo yari amaze imyaka 30 aziranye na Perezida Ali Bongo. Yabaye ushinzwe ibiro bya Bongo ubwo yari Minisitiri w'Ingabo mu 1999 na 2009. Uyu mugabo kandi yabaye ambasaderi wa Gabon muri Leta Zunze za Amerika mbere yo kuba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Nabibabwiye tugitangira ko ntwari J.Williams ni umunyamakuru mu Rwanda uherutse kwitaba Imana. Urupfu rwe rwavugishije benshi. Uyu yari muntu ki?
Polisi yatangaje ko ntwari J.Williams yapfuye ubwo moto yari yateze yagongwaga n'imodoka i Kigali. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ukavuga ko hari impamvu nyinshi zo gukemanga iyo mpanuka, ugasaba ko hakorwa iperereza. BBC yatangaje ko uyu munyamakuru yapfuye mu ijoro ryo kuwa kabiri, umuryango we ubimenya kuwa kane. Uyu akaba ari umwe mu batavugwagaho rumwe mu Rwanda kubera uko yakoraga umwuga we. Bamwe mu bakoranye nawe babwiye BBC ko bamuzi n'icyo bazakomeza kumwibukiraho. Naho umuryango w'abanyamakuru mu Rwanda utangaje ko urupfu rwe ari inkuru ibabaje. Nk'uko umuryango we ubivuga, yavukiye Rusatira mu cyahoze ari Butare tariki ya 7 z'ukwa gatandatu 79. Yari uwa kabiri mu bavandimwe batandatu. Yize amashuri abanza kuri EPA i Kigali ayarangiza mu 1991. Yize ayisumbuye Igitwe ayarangiza 98 aho yize normal primaire. Mu 2005 yarangije muri Adventist University of Central Africa i Mudende muri Kigali. Yari afite umugore n'umwana umwe. Mukuru we Emmanuel Masabo avuga ko ntwari yinjiye mu itangazamakuru arangije kaminuza. Ati yize ibintu bya education ariko sibyo yakoze kuko itangazamakuru ryasaga naho ari ryo rimuba mu maraso. Twajyaga tumubaza igituma adakora education ariko akatubwira ko ashaka itangazamakuru ko ari ryo akunda. Hari amakuru yakwiriye mu myaka myinshi mbere y'urupfu rwe yuko yabaye mu ngabo z'u Rwanda zatsinzwe zitwaga FAR. Nicyo ni kimwe mu byo benshi bari bamuziho ariko bisa naho atari ukuri. Masabo ati ntabwo ari byo. Biriya biba byaragiye hariya nta wamenya ngo byazanywe nande, ariko ni umusivili usanzwe, ntabwo yigeze umusirikare, nta n'ingando yigeze akora. Yamenyekanye mu itangazamakuru mu Rwanda aho yakoze kuri City Radio, Radio Flash FM n'ibinyamakuru Igihe na The Chronicles. Yarabiriye umwanditsi mukuru kuva mu 2021. Yatumirwaga kandi mu biganiro nk'umusesenguzi w'amakuru atandukanye mu Rwanda. Nyuma yashinze ikinyamakuru cyo kuri internet yise Ireme News, aza kukimurira ku murongo wa YouTube yise Pax TV Ireme News. Yarazwiho gukora inkuru zicukumbuye kenshi zinenga politike zimwe za leta y'u Rwanda, inkuru z'ubucamanza n'izivuga ku bibazo bitandukanye mu muryango nyarwanda. Agafatwa na bamwe nk'umwe mu banyamakuru bake basigaye bigenga mu Rwanda, n'abandi nk'umunyamakuru muheza nguni. Muri zimwe mu nkuru ze, ntwari ntiyatinye kugaragaza kutemeranya na bimwe mu bikorwa bya leta nko kwimura abaturage ba Kangondo na Kibiraro, umusoro ku butaka cyangwa ivugurura ryakozwe mu myandikire y'Ikinyarwanda. Yagiye kandi anenga byeruye isoko ryahawe abantu bake ryo gutwara abantu muri Kigali, gufungwa n'imanza zaciriwe abanyamakuru, gukoresha ingufu z'umurengera mu gukingira COVID-19 cyangwa urupfu rwa Kizito Mihigo. Lewis Muje, umukuru w'ikigo Human Rights Watch muri Afrika yo hagati, yabwiye BBC ko ntwari J.Williams yari ijwi rya benshi bakorerwa ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu, watinyukaga kuvuga ibibazo by'ihohotera rya politike no kugira nabi. Yongeyeho ati agiye ku rutonde rurerure rw'abahanganye na leta bagapfa mu buryo bushidikanywaho. Hari impamvu nyinshi zo kwibaza ku mpanuka y'iyo modoka zituma hakwiperereza mpuzamahanga ryagaragaza niba yarahotowe cyangwa atarahotowe. Umwe mu banyamakuru bakoranye nawe utifuje gutangazwa umwirondoro yabwiye BBC ko ntwari yari umuntu w'impirimbanyi ugira ishyaka ryo kuvugira abandi cyane, haba bagenzi be b'abanyamakuru cyangwa abaturage, mu buryo we yumva ko buciye mu kuri. Yongeyeho ko yari umuntu ujya impaka zubaka kandi akubaka ibitekerezo by'abandi niyo batahuzaga, cyane ko yagiye arangwa n'ibitekerezo bidahuriweho na benshi, cyane cyane mu bijyanye n'imiyoborere na politike ndetse n'ubutabera bw'u Rwanda. Ku buryo yakoraga umwuga we, uyu bakoranye yagize ati kubwanjye nakunze ko ryari itangazamakuru ribaza inshingano abategetsi bakomeye na guverinoma, kandi kubwanjye niko itangazamakuru ryiza rikwiye kumera. Emma Marie Umurerwa wakoranye nawe mu kinyamakuru Igihe hagati ya 2010 na 2013 ubwo ntwari yari umwanditsi mukuru w'ishami ry'icyo kinyamakuru cyasohokaga ku mpapuro, yagize ati ntwari yari umunyamakuru w'umuhanga, ari umukozi cyane, akunda akazi. Ndibuka ko twamusigaga mu kazi tukamusangamo tukibaza ngo uyu mugabo ataha ryari, yakundaga akazi pe. Emma Umurerwa yongeyeho ko kuva yava ku Gihe imyumvire ye n'iya ntwari ntibyakomeje guhura. Ati cyane cyane ibijyanye n'umurongo wa politike y'igihugu ntitwabyumvaga kimwe, ariko nk'umuntu wanyoboye mu kazi yari umuhanga. Itangazamakuru ry'u Rwanda ribuza umuntu wari umuhanga. Kubera itangazamakuru yakoraga yagiye yibasirwa na bamwe ku mbuga nkoranyambaga, nawe akagira ibyo asubiza, nkaho yigeze gusubiza agira ati bwana ambasada wivunika, nta bubasha mfite bwo kwivana ku rutonde rw'abagomba kwicwa. Ubwo bubasha bufitwe gusa n'uwarunkizeho. Izina ryanjye nirimara gusibanganywa kandi rizasimbuzwa irindi kuko urutonde ni rurerure, mbona rutarangira ruriyuburura. Mukuru we Masabo avuga ko bajyaga baganira ku kazi ke, ati twamubwiraga tuti wakoze ibindi bintu kuko yari afite impano nyinshi zamugirira akamaro kurushaho. Biriya twabonaga ntacyo bimugezaho, yarazi gucuranga n'ibindi, yari afite byinshi ashoboye. Twamusabaga gukora ibindi byatuma atagira stress, wenda n'ubukene
cyangwa akajya muri education kuko ariyo yize, ariko yakundaga itangazamakuru. Yongeraho ati yari umuvandimwe mwiza, yari umujyanama mwiza, kandi icyo yabashaga gufasha umuryango mu bushobozi bwe yagikoraga. Yari umwana wacu. Ngibyo rero bimwe mu byaranze ubuzima bwa ntwari J.Williams. Kuri ubu ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibiganiro bitandukanye abantu bari kugirana batari kuvugaho rumwe bijyanye ndetse n'urupfu rwe. Jean Dodier Karinijabone no kuri iyi nkuru ye dusoreje amakuru ya none tariki ya 20 z'ukwa mbere kwa 2023. Mukomeze kureba n'ibindi biganiro biri kuri Primo Media Rwanda, mugira amahoro y'Imana kandi ntwari J.Williams Imana imwakire. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.